cishe tonke tigwegwe letendiwe yetisebenti talelitiko tiyamiswe emacaleni ukukhipheni tincwadi tekuvakashela lamanye emave ngesandla sesenxele. Kusukela tinge-26 enyangeni yengci, tisebenti letinge-32 timisiwe kwesikhashana emsebentini. Umonakalo wetimali wentiwe kulelitiko ngenxa yokungathembeki kwetisebenti ubaliselwa ku6.5 million emarandi. Emalungu alelikomidi avakalise kukhathatheka kwawo. Things are not well within the Department of Home Affairs, that officials are guilty of fraud and corruption and that they're selling our country, our documents, our permits to the highest bidders. The department really needs to put strong measures to guard and monitor against these officials who perpetually make it easy for foreign nationals to attain illegal documents. Motsoaledi uvumelana nabo. I'll start with the questions by Honorable van der Merwe. She says people are selling the country to the highest bidder. Honorable member, I actually believe is to the lowest bidder. Case that is in the news this week of somebody who has been sentenced for in 2017, where paid only 300 fraud, is selling a country to the lowest bidder, not to the highest. Motsoaledi ubekise ngalesinye isigameko lapho sisebenti sembuso sabhadala emarandi la-16 kuphela kude sisite umuntu wokuchamuka ukuthi angene leningizimu Afrika. Nakalandzisela lelikomidi uthe umbholofiti Shepard Bushiri wecanjani kuleli. Uthi kwatholakala sisebenti lesinesikhundla lesiphakeme salelitiko safaka sandla ekusiteni Bushiri ukuthi echa. Nokuthi lesisebenti salahlwa ngiwo omabili lamacala besibukene nawo sase siyaxoshwa emsebentini ngenyanga yamabasa kulomnyaka losedulo. Letinye tisebenti letine timisiwe kwesikhashana emsebentini kanti nato tibukene nemacala ekusita lombholofiti ukuthi abaleke. Motsoaledi uphinze wakhala ngalendlela umthetho wasenkantolo usebenta ngayo. Uthi bantu bekuchamuka akwamele bathole ibhayili nangabe bende bucala kuleli. Uthi lokubanika ibhayili kutowanzisa letehlakalo tekuthi babaleke. Nasibuye titolo, bantfu labahlomula umhlaba labangetulu kwelikhulu basola likomidi lelipulazi i-IX ePitritif ngekhohlakalo.